Pogledajte šta danas saznajemo, koliko opasna i koliko pogrešna mogu biti učenja crkve. Već vekovima crkva tvrdi da su zapovesti o hrani ukinute, ali ovo učenje stoji u suprotnosti sa pismom, sa učenjem Ješu i sa praksom apostola. Ako crkva uči da se može jesti svinjetina, školjke ili druge nečiste životinje, onda ona direktno protivreči reči Božjoj, kako je otkrivena u Toriji. Time to ne može biti učenje Boga, nego ljudska, paganska tradicija. Ispunjenje šta Ješua zaista govori. U Evanđelju po Mateju, poglavlje 5, stihovi 17-18, nemojte misliti da sam došao da ukinem zakon ili proroke. Nisam došao da ukinem, nego da ispunim. Jer zaista, kažem vam, dok ne prođu nebo i zemlja, ni jedno slovo ni jedna crtica neće proći iz zakona, dok se sve ne dogodi. Mnogi teolozi tvrde da ispuniti znači ukinuti. Ali pogledajmo tačno, ako ispuniti znači ukinuti, onda bi Ješua takođe ukinuo pravednost. Onda bi takođe ukinuo ljubav. To je besmislica i učinilo bi njegovu reč nevažećom. Sam Ješua objašnjava šta znači ispuniti. Ispuniti pravednost Matej poglavlje 3, stih 15. Prilikom svog krštenja Ješua kaže, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo svaku pravednost. On ispunjava pravednost ne tako što je ukida, nego tako što je živi. Ispuniti ljubav Jovan poglavlje 15, stihovi 9-10. Kao što je Otac voleo mene, tako sam i ja voleo vas. Ostanite u mojoj ljubavi, ako držite moje zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam ja držao zapovesti svoga Oca i ostajem u njegovoj ljubavi. Ispuniti ljubav znači držati zapovesti i živeti u njegovoj ljubavi. Grčka reč, pleru, znači učiniti punim, potvrditi, ispuniti, pokazati kako je zamišljeno. I Ješua nije ukinuo Toru. On ju je živeo potpuno ispunjeno i pokazao nam pravo razumevanje. Nesporazumi i učenja crkve. Evanđelje po Marku, poglavlje 7. Crkva tvrdi da je ovde Ješua ukinuo sve zapovesti o hrani. Ali tamo se radi samo o pranju ruku i ljudskim tradicijama. Ješua kaže da greh dolazi iz srca, a ne iz hrane. Dela apostolska, poglavlje 10. Vizija o nečistim životinjama često se pogrešno razume. Sam Petar objašnjava značenje, Bog mi je pokazao da ni jednog čoveka ne nazivam običnim ili nečistim. Poslanica Rimljanima, poglavlje 14, i prva poslanica Timoteju, poglavlje 4, Pavle govori o postu, vegetarijancima i o mesu koje sme da se jede na ukidanju zapovesti o hrani. U prvoj poslanici Timoteju, poglavlje 4, stih 5 piše, jer se posvećuje rečju Božjom i molitvom. Samo ono što je posvećeno rečju Božjom sme da se jede. Svinjetina i školjke nikada nisu bile posvećene u Toriji. Praksa apostola i prvih učenika. U delima apostolskim, poglavlje 21 potvrđuje se da su apostoli držali Toru. Sam Pavle nikada nije jeo nečistu hranu. Nastavio je da živi prema Tori. Cela prva zajednica držala se zapovesti o hrani. Tek je paganska crkva odbacila ove zapovesti. Biblijsko svedočanstvo Isaija poglavlje 66, stihovi 16-17, jer će ognjem i svojim mačem Jihava suditi svakom telu. Oni koji jedu svinjsko meso i miševe i druge gadosti zajedno će propasti, govori Jihava. I u sudu na kraju dana igra ulogu da li neko jede nečistu hranu. Jihava ne menja svoje zapovesti. Završna reč pravo sledbeništvo. Sam Ješua je rekao, ja i Otac jedno smo. Jovan poglavlje 10, stih 30. Ako je on jedno sa Ocem, onda je držao zapovesti isto onako kako je volja očeva. Zato važi, ko tvrdi da sledi Ješuu, mora činiti ono što je on činio. Pravo učeništvo znači okrenuti se od paganskih učenja. Samo onaj ko drži zapovesti i sledi Ješuu hoda u pravoj svetlosti. Ako me volite, držite moje zapovesti. Jovan poglavlje 14, stih 15. Tek tada si zaista hrišćanin, pravi sledbenik Mesije ne prema tradicijama crkve, nego prema istini kojoj nas pismo uči. Samo tako slediš pravu svetlost, pravog Boga, Jihavu i Mesiju kojeg je on poslao.